tukufu ngarujiao haruma eze suje za hatu. Suje ikao, Mwenyezi Mungu narnike hatima njema, yarnike mwisho mwema. Riamino ya ukaya, haina troisième jour de kurunguwa. Na abonga wanadamu wenji, haina usiku ngwafanya video mbili nraru. A chaque jour. Video otwiramu ya urunguwa i troisième jour. Na abongo johunga makaseti na makalboshi. Waloho misiru ni uho mijini uho Nisi, Lyon, Marseille, Paris. Weye kafanya hazi. Weye kala wa haina usiku video. Hamaya bodwa nilisa. Manga mruka la labure. Manga mruka libure. Il faut jidobrie ule. Ulive nyumba. Uvae. C'est ça. Aboga mwambie makalboshi la jaja mweze suje za hangu. Manga hunu mruka la labure. Mruli ba nyumba nge halala. Mrula mbahimu. Sisi makuloshari. Kaja jode mdaruma mapubeli. Walaikum salam Aisha Hassan. Bonjour Faharia. Yope na nzuna biye majingu makaseti. Yalo misiruni. Yalo harmwe miji mbali na mbali. Rangu Nisi, rangu Lyon, rangu Paris. Eba nutula muyekala wa video. Kamtuo no warongo wao haina usiku mwaona uharuma ze rezo sosio. Wafanya uze video a chaque jour, a chaque jour, a chaque jour. Chatura mundu ya mtuyani marongo. Na tambu haruma ze roza hanyo. Mlona hamu. Bangaramba wezo mrenda unezendi mzifanyao. Na uchafu mrenda urumabie ni mshange. Gamtuki wao ze roho. Neze anafsamu za hanyo. Haukanyika mlona video za hangu haina usiku. Misi nufanya video haina usiku. Eto lazem juru mufanya video nzima. Hawanilu anasho hangu ni mabani hangu ni waze wa hangu. Jedu kalionga bo video njuka ujanu anilie mjomba hangu mze wa hangu. Uluhunu manga. Hamazi suje nlonizo. Walaikum salam Sule Muhammad. Ya wale umambia ni bombaiza mabibi. Bumakaseti. Mlo ailleurs. Mlo tsuhamba ukapane bwana woyi kafanya hazi. Nide munlisa. Ekan sufanya hazi njolaje. Njoliba nyumbaje. Njovayaje. Kumgaja la muva ya jua vayao. Isi de vayanguza mapubeli. Isi de rondo wa mapubeli. Shako johunga majimbu makaseti wa menyaza ankili. Ebana wikala wa ufanya direct. Ebana wikafanya hazi. Ebana woyeje. Alaikum salamu Chris. Watukufu. Gasibanu ekaga mtuki wa bagarma biane verite. Gamjonji ya majamdo harmazer hozahanyu izidovua. Shaga juma biane mdosikitia. Sheka ipase bazi ya hanyu. Yemrumu mona harma rezo sosio turamua eche. She wakomodo walarma rezo sosio wautu wakomodo ya magadra. Yo problemu ya hanyu. So wakomodo ngwa wenji haina usiku gamsugo na ngwa fanya direct. Ngwa bila direct. Sauf Turam. Yo fanya haina troisième jour. Izonga mjia ugashi na huzuni na hamu. Bewangwasha hanyu wa meteni en sous contrôle. A cause de Turam. Kam tuhi milio wa zadzahatu wa mkubalia ni hokaya mbalia nrabo. A cause ya Turam. Kam tuhi milio wa nasho hatu mwambia nrabo. Nasho hatu wa mrambu wa mwelewan. Walaikum salam ibn Ben Madi Abdo. Olewa. A cause ya Turam. Mjundu nyoti pia ngani mabloke. Ula uchwa maka ufanya wanasho hatu. Neze faida maka uzunga mwenda zanyu. Mbloke. A cause ya Turam. Kamtu yuhudungwa nasho hatu mwenziani mwahimisa. Mwadrage mwenda makanse mwani harmaze plus. Wanasho hatu wanjiankili. Isho de shato ngani mwenjaro mbi na Turam. Gamjodo babuha. Shaka mna ujamni himile fasa fasa. Gamjodo walalamu babuha. Shaka watu jujajani milie jao. Yabe ngurongo ya jone seka mrume. Izolo abo. Eka hasiba budani harmaze plasi kamtujwa ukali wanasho hatu wawirao. Eka hasiba budani kamtujwa urongo wanasho hatu madoa vumbu harmaze plasi kaungani. Eka hasiba budani muhimiso wa zazatu kwa bonlawe bani wanaume wa komori menya. Eka hasiba budani mjero hombi na mzidi mjero hombi. Walaikum salam Dani Majid. Na mjero hombi shansi na uzia. Gamjo ubona dami haundanyi bumakaseti. Jamji hansi hunu manga. Winjua hanyu gamanzo mkansi juma profito wa zaza hatu.
mprofito ando asho huwa jomba hatu mprofito anasho hatu mwa profite makirtasi madezanyo iso zote kanzo mwa profite wale kusema makati gamrudini mwabieni gamjo usikiti hazemu shagamjudu mwabiani oulaba hauko anasho hatu hale wakamalaba kwa na uja ukamalaba abasa a cause de moi wa mrambuani ni mataze filtre harmaze sura zahanyo na mask manzo mudi wanasho hatu mwa arnaki mwa TBMB nezebi mrodo anasho hatu mtsanzara mwabieni gamtuki wao baramba ukaya wanasho hatu gamjosha kautsonga la pipa ga mwanamme ikao hakanti yekanze mru mshahira ngaisha likani manamba ukaya wanasho hangu yekanga ondani da wene mru maho ngawe hawazi ambie mru maho ranse telefoni ule ekanga weka da juda wene mru maho ye mru maho gane telefoni ambie mru maho zima ngawe manamshani pana baboture mru maho ngugevana utsongo huvungwa naye rango usiku ambe hadi sukaya wanasho hangu na mdo jimefie neze telefoni zwango mahanyu ekanga ni hawazi mru maho katwanza ni hushilie mru maho katwanza ni hudunge ekaga mdugoze video zao ngutsongo njaro hombi ekaga mdugoze video zao ngutsongo ngoza naye simwambia heza ho parler ya rongoni shele jila mru meharamba ukaya tinomba nafasi na ikabanizo manza ugamanzo mvumaniembi gamjosi kiti hazemu makali boshi shadami haunda nye ikao bada garambao gambalili wao zenzia au chai maubali ya kamtufanya mkansi za ukai uikafanya hazi ngoyingon liso uikafanya hazi yengon nuso uikafanya hazi yengon libyo nyumba uikafanya hazi yevanu ngoni hulongono vaya mzadzangu nguloje konga mangalo mzadzangu gamlibo nyumba gami tranquille gamanzo kanga mfanya hazi ndo jano mwenezani umabibi Mtuja mjia roho bibari tura mungu wanonezembi tura mungu ni kwa na shakru hikma tura mungu elezo na shakru nguwa tranquili nguwa elezo na conseil mjia roho bibari mkaudo profito na andashanyo baha wanjaki lono ukaya no na bisuve mwana mahatu turamu da tura mungu rambio zokodi mbuna nze mrume hata na wanzi hata bomana mshawangu na hugate hata shajimefie parce que mabwana tsogo warongo wanai hali tsobela zenzia bon le grand DJ Silent Fort longue vie mon frère watukufu ngarendao haruma eze messages za hatu ikao la plupart eze messages zambao si protege wana shahatu si urongoli wana shahatu waudu waluma favorable seulement ngurahanu wanaume yodi atunga mabibi wenje wanaume da hata owanzanu wangu la plupart wao butiro bala messages zinju zambao ngojo tsunge mademi kwa turi kubali wanashe kwa tsungo uri haraya je m'emballe ya balarohombi nende ya hunde mwana mshahai Shamla tijarangu wanasho hata wa profite ahanza waradinai. Gadjar maze suje watukufu. Watukufu lanja jarmaze suje zombili. Yumwambia ni ya ukaya walikum salam simaheri nami. Ola mzaze ya vehemru mahahe maison de retraite. Ikao tifanya message. Imwanama DJ Sai hafanya message. Ramba garjom denose garjom vumbua. Badala ya hefami ya hahe. Wajihundu wakaharunga mbalbala. Gwarenga mjomba hao kwa tumrenga bada mjomba yote mba parofanya mbano gwarumwe fami lirongo wa DJ Sarongo wa ula mzaze hatusheha ye fami ba watusheha wajundu kangwa tsahao namna ikao wende warenge mjomba abasal zambao wala wanaona shwahe wende warenge mjomba hula ikao ya kayabu wa maison de retraite wende warenge mjomba emrumshe hakana bezwe yambe gondo arenge mrumahai hata fijo ambaye do roge mrumme yedi ajojo arenge mrumme yedi ajojo kaide mrumshe do lo na droit cheko obligé mrumshe arenti e famille wa mrenge chez mrumshe gena d'une manière ya hypocrite désolé za ukaya turamu ntsojere hadisi ni hweleze za jirzonti pia simwambia ukaya ntsina hujara hadisi hako wakati na hupara wamba wabehemru maho maison de retraite hunambia botura yo utabi hondami ya kausufura ndami tsindawe tsimbe ya maison de retraite c'est-à-dire jomkini chacun mrumshengu jitso ngwanzwe mrume arejei hakweli partagez s'il vous plaît ngwanzwe mrume arejei hakweli jomkini shangu jitso shay jomkini shi hayarenge mrume hayaje yanze ya mrende mbiabo ya meta en souffrance yake kamukipe ya mbengu mrengo aswabu badar zirongoa bado wanadamu wenji gwa mlaanio bado wanadamu wenji gwa mrongo ona hii ijomkini shi kayodema na yeye yalo intéressé alhamdulillah e wanana swahe wende warange mbaba ikawa kaba maison de retraite na mrumishi shawa mrenge gwa preparo wa msise komor
gwa mpreparo wa msise Komoro nana mjomba yuho kati na mbangu ya parofanya ni waha ni hata mbangu shuana na shwahe warenge shifami wa hadisi kifami wambio wali Komorukaya side rifanya wazilo yuho na mrege mjomba mumweti mumokipe hatu wakati mnyezi mga jom nike sante wenji uga jomba ukaya hai eba ni mruhamandu wenge hunu Faransa walema doktor nga mumsisa Komoro bien sûr ha paralize mwelewa wenji wali hunu paralize wenda uone makine wana wonti pia hula ngujo hula wandu gambe hula ili mjomba ndi ya vumo gambe hula ili wali hula nduwa mukipe yode banda kawaja jeruma mbinu watukufu ya ukaya mjomba abasarzamba uwana na shahi wa mrenge shaula mzaze ngwanzo nede suru plasra hadisi mtujua ngwanzo daneleze maelezo hinri ni mwelewe shaga mjia ukaya ngure grete mtujua ngure grete haukweli ngwanzo mrumahe haungure grete banda ngwanzo yaji kuvre bada ngwanzo ya jealous izo za udunga watukufu gador mwese suje za hatu ye suje ya mandorlonio mbaba yani mwanamme mzuani ya kangazija lula mwanamshe mgazija wazaya wana warar ye mhuu hakana seza ikao ye mhuo hamza ya ngazija ye mwanamme mzuani woi hakaufanya hazi yani volo volo hakana na commerce wahahe waguru wetu wahuza zitungu wahuza des trucs comme ça zitungu le wankude hende hata hahundu Mwenyezi Mungu hamnika taufiki hashida hundu msafara hende mayoti banda hende mayoti hende hula habaki hata na abu hapa shiarangu 2016 hende mayoti hashidi haji ita hata hundu mbaiza makirtas hasihi Komori 2021 hende hula henda hundu mwana hae mhungena seza mwana hae mwana mshegena seza hasiabo hadisdene mrumshe kakailinga nge mwana nimbali hunda mayoti harenge mwana huja mayoti depuis 2021 bada harenge mwana huja mayoti mrumshe ngutsungu wamba ngamjo utije katsukile mrumshe haja wakomoro ngarjo huja harumwe sije esuti hingi antuka mbaba hali yeshahahe yembaba hali yeshahahe garjo jarim nikeni mbabi hambabi. Deuxième sujet, wayi mjomba ikao yarenge mwana mshwahe uja hunu Faransa. Ikao ramba sujet za timu zinji hamada zinu. Ikao ye mjomba woyi yenshi iho pari. Harenge mwana mshwahe uja hunu Faransa. Ikao hakaudo wambia ukaya timu deklare yani. Hado wambia ukaya hawa deklare. Hado wambia ya ukaya hawa deklare. Kajaparo warenga wala watimu aji wende hata ye mzima uo hajihundu hata pala hata hajahunu shamjomba ha investiso msafara hima na mwana mshwa shangena ila fikira ukaya mjomba hawambia kaha wa deklare haja ha eberjo ha mjomba banda ha eberjo ha mjomba finalma ngwanzo ye makirtasi ya hae gejom kinishaka mjomba harengi haya husu hawubala zilanrabo ula unyanya ya kauduhamba hawa deklare ola motola banda hadungu mjomba ngwambo kaya zilanrabo njam deklareni wale wazilan soka mbabahi hasiabo hashidi ha manipule ye mrumsha mjomba harenge mrumsha mjomba aba hamjomba ngobonze mjomba ngobonze banda hasango bonze na ye mjomba hajua hakikisha mrumshe tena hamambia nana ngabondwa mwambia haizo mrumshahe ya kufanya deni mwana mshwa aba sangio normal haukaya deja gwanzo yaje yamlole hadisi hamada inutiamba zijili marse banutiamba lewongio pari hadeside ya lole yemrumsha mjomba hasa ngobonze na mjomba hazaya wana watu washashida ene mrumshahe woi subhanallah yefoti ya hemrumshe haufoti ya hemwana mwanamshe hauke mwanamshe ngufanyo harankun gutabisho mjomba ya swabu rankun izo deze suje kaunga sinizo watu kufunga na disaunda hii leo ngamfanyo ni plaisir ze commentaire mnambi enandi sendai ya himbaba mzuani adole mgazija hauna ndisi ya mjomba c'est à vous de voir leo ngamumnikone rai mnambi yumanzo mimi nandisi vous pouvez commenter mnambi botura andisa ye sujet ya hembaba ya hemjomba ngwandisa hemrume j'ai besoin de vos commentaires mwambe yikao de abidi nandisi ngenandisi
Partagez s'il vous plaît. Partagez s'il vous plaît. Oui, Aminata Ilham, Hambadi Amjumba. Partagez s'il vous plaît. Partagez. Papa. Ewa ngabwambudi mbaba. Watukufu. Numéro 1. Dia Himbaba. Ewa Aminata wanadamoti pia wakomanti ya wambarandisi ya Himbaba Mzwani. La plupart de moi doivent wambarandisi ya Himbaba. Ya Himwana. Merci beaucoup, Maman Nizar. Watukufu, n'a partagé message avec le cœur. Gamjo reçoit message ya Himbaba. Oui, Aminata Ilham. Yembaba woyimzwani. Ikawe maisha ya hingu yafanya yuhuma yote. Yuroza salimu alaikum salam. Wa alaikum salam kullu sakit lakit. Yembaba woyi hakakomori hasihingazija hende halula mwanamshe. Alaikum salam Ahmed Amina. Banda halule mwanamshe woyi wayenshi wazaya wana warar. Bisede hili wana warar siwani wana warar. Yemrume yemzuani yemwanamshe yemgazija. Ikawa kauyenshi samfil. Ikatsamba samfil umra ya ulona na damu waji mtujo shanga ya wotimji. Wotimji. Mais désolé pour naba samfil. Mitsu de vumbu amra ya mitsu de vumbu aja. Bumbo li bouge bumbenji. Eza jiru hindu watukufu. Wayenshi hata 2016-2017 yemze woyi mzuani mbaba woyi hakaufanya hazi ya uhuza mkude na uhuza zitungu hakana gurweti hakaushinda havanse daina emrumsha hahe haulolo wana hajambi emrumsha ya ukaya vomien fanya msafara ndi mayote bano henda ntina uhudi waza na singar amino kala prepare ya hewa ngazijano wanzuani o wanzuani wodu wanza fiyerte ya mahaba wakuhanza wana rahana si wangazija yode ukweli yo karari mzuani hola tsamana harumeza jiriba nga mjomba yode contrary izo yafanya yo karari mzuani hola damana nai la plupart sont si pia de swangazija de koridana na 100%. Situation alaikum salam eza fani shahin hailiwana dene mrumshe hapashia hende mayoti hatapala mayoti alaikum salam asa Ibrahim banda hatapala hula mayoti habaki hata na magarangu 2016-2017 hata basa 2023 hende hahunru sejuru hadi sujan sortise zerungu zahinga zenda ukaya mzuani yo ujua isheroshe na mgazija yo ujua kamitiroha hanugo kada ha objective kada ishodi shendu ya tsahi yo shida shiparisa hende hula hashida jan sortise atamrumba iza makirtas hasihi komori 2020 kajana temrumshe na ika jalola na iha hundu kirtas mayoti hasihi 2021 depuis 2016 ya jamayot hakausiha 2021 ngazija iliende yaone mzazi wa hoa na nwana hai henda hundu mwanahe mhuma na mshenge na seza habie mru mshahe vumie ni balewo yi ho henda mayoti bala alaka zerango zahenga jonda haraka yemzazi hajuhara ya mbabahe mwana hai uondo ya juhara kabati ya juhara ya hakawo mbabahe mwana hai uode mruma hai haja yeye ibidi ya vile normali kajabira normali baada ye mwana iko obligatoire ya nambwe bahari hende harange riski hapasha videti daine mwana hoenda mayoti wabaki hata yemrumshe hampara hamwambia vomie nije mtuambie mrumshe utsije kairi nije ngwambie mrumshe utsije hende hata ila 2021 2022 mrumshe mwambia kairi nije hamwambia mrumshe utsije sava amjove mrumshe ba no ngawo yiho ngabo wano watiti ngwajwanga rwano waduzangu hurenge mwana imuhunga weyo yekati jatsu magari ni problemu hili emrumeka tsuki no ye fami wasibala na bala waluhu la maore gwamba ola mrumshahe haizo waona ola mrumshaha sibala
prepare hende mayote hata jua suli mayote apara mrumae hababanunga me mayote. Pourquoi kauja mayote ukauja jofanye na mitsuambia utije subhanallah tuhambia utije keja kabidi uje ula mndu mshaba no tija sababu swanza nije ula mndu mengu mtwao katuja ya mmona hapare mndu menga wendahu inabi mahala ni mwanangu yalio nende na mmone ye mndu mengu harayo katukiria mabia ula mndu mshahahe iho ikaudo yalio wala ikatuhenda finalement hadungu hata hambilo mbala nikao ye mndu meyo ukaya hakahambie mndu mshahe baade mndu mshahe hakakomori hamambia ya ukaya ngami mjikadha changa jakao joke mndu mshangu joheda hadungu hata haransenye hambilo hede hata bala fotula mndu mahambilo ukaya ohahenda hula watukufu ya Rabbi Mwenyezi Mungu aniki hatima njema subhanallah ula mzaze hohenda hula hede haparisi mwanahe mwanamshe ngena mna mwana havahara mzaze ngushanga yubani mwana hangu yakana seza abange na 18 ans akana seza 2021 2022 17 ans 2022 ay 2022 17 ans 2023 yabo hata 18 ans kejati mwatuko hedi bala jahunge mwana hava haram na mwana hai ashangaya hausisi mwana hai honjia yi mwana wai hashangaya hadi waza kabala hapa mahaba shahajibu bada hunu mama banunga huna bawi tija hakaribisha mama yondani bale mrume katujwa kamzazi hajoda honi nambia mama hausisi mwana wai ambaye mwana hangu mzazi zabandu wa lolo hata wazaya papa ho yatsunambia yi mwana sisi shehitwa ya Latif ye mwana hasisi shehitwa katujwa gabyo mzaza Henry hande mruma ho mumdahu izibendu mzaza mbadahu ya tsunabia ukaya hahumbiza na mru hau ya tsunabia kagabo mru ya humitsa hambia mama hikaye ata je sais pas quoi dire wallahi watukufu gazili sawa hamba jao hamwambie mru mama ukaya papa de animitsa subhanallah ele kalima yembaba ula yambie mwana Henry hamwambe ukamitsi mbaba ho na huzaya mitsi mbaba ho na huzaya mide na hulela yaboga mjoju wa uhulola iyo de bahano mwana kawambia mzazi ukaya bangu hanambia kaiti de bangu ya nilo ya nzaya sha yeye de ya nile ya mzaza yamba je hamba wiye de hili yanambia yabongu jojua ya nlole ayehumbizuwa nae habashe sabizwa na wae ni hafanya ba ngame mzulonga ani tibakida mionda ni hunu mide mrumshaha ula mzaze hapara wangundaye ili waje wa mhubiri warenge mwana ye mwanahe ule mwanahe amba mama yuka je peux pas venir ngani mwanzo mme wangu ya Latif ye mwana habia mzaze ukaya je mon mari mzaze habia mwana kawabaho ya huza ya c'est pas vrai hamba gamanzo mme wangu tutojwa na hudunga mama tutojwa na hudunga we mme wangu hamwambia wabadaho ya huza ya izonga boti mbaba wankabu na bala mbaba hambie mwana ya ukaya ni mbaba ho na hulela shamitsi baho na uzaya ola mwana ola ndizo hazaya dena mbaba mbaba katujwa kenru mshehende hakaupare majirani ngwarenga opia ya ukaya ola mrumshahe ye majirani ngwarenga ukaya ula mndu mshahahi kwa tujua ka ula mwana hae a partir ya he mzaza he mwana dia kautsonga wajue mbaiza wa mla ukaya mimi de mzaza he na mwana msha uo de mwana hae ye mwana hambia mzaza he ya ukaya tisija nisibaki da mna mme wangu ya Latif ye hizo ni gangi ndize mjomba we ya menye mwana yebanu haunesema na mtitika ya tukofangu hamadizo hamenye esprit ye mwana katsona mdu itoti mdu itide mbaba wo itoti de kisiraniyo ula mzazi hanyungu nza hendeza dande mrume katsurantre ula mbaba horijoda honi hadofikiri ya ukaya banda hambilo hajua haparo hambila ke mru mshaya sawa sulada honi gufikiru kangu juhundra mru mshene mwana ula mwanahe ola nemjua ukaya wombaba he mwana mwana mshe ardi yende mbaba he subhanallah nsujwa teshinga jamru ambeji ya Latif ya Rabbi Mwenyezi Mungu naniki khatima njema
bende manensi hatu lo harmatambu kaitina ngazija kaitina nzwani kaitina mwali gasi harmatambu maisha kanke problemu zanti yensi katu develope katu kantina jiremane fumo sisi rajune sokanga sima mesha gaswana da mwapeu ula mzazi hanyongunzwa inza hula ngundu ya fikiri au kanguna mboke mwana hahe nge a fond avec son papa ngwanzo mbaba hahe ula mbaba ho hija hadofikilie mwana banda hazijua guje dekurajer ye mwana hamambiaka mama hangu ajabano habaruwe bangu me ntuta hanzijue te mon mari imana ba ukaya wa hafanyi mwana rugo hinri ye mwana woyi hamenyi he akili ani elle voit personne que son papa ye foti ya he mwana ye mwana gena erori tena hauye mbaba woyi ya rabbi eza jirin watukufu ula mzazi kaja shida yafanya même pas 2 semaines mayote hajuha hasizahe ngehama kawakibu ngehama halatse kaseti ho wasuli ngazija yode bahanu ya kaukansi ya respire ya nipare hajihundu hata lejili rengwa horongoa ngugagayo katujua ya tsanganya makalima maili ngugagayo hanelezema hadisi yeza mhunga ne mruma hae zonti pia ya kahuja ya nike umusizoni de kokwa de mzaza wa hemrumshe ya kaunike mahadisi zonti pia izo manahenda ya hunga mbaba hamada we wapuharuma yesheswa shanzuwa jelikasi uhamba de sheswa shangazija jelikasi uhamba de sheswa shamwali usihengazija wende warenge mwana hao wamransi wafanya wambango jofanya maisha mayoti usihe 2021 ngazi jabanda hupashia 2016 hujama yote wende warenge mwana hao mhudo na seza uje umrede mrumshe umwensi umite uyeshida wena ye haruma nyumba kumkuwa nada madofikilika wa mrumsha hao na ude mwana hao ya Latif ya Rabbi nadiga suwana da mwapeu ye mzazahi mwana wei hamenyi he akili hajihundu hasizahi ngazija iya baki mayoti na we mwana kati interese na mzazahi shadeje mwana nge amoureuse na mbaba hae kajajujua shinda baki mayoti ye mwana ngu deteste mzaze baada mzaze hamambia ukaya uwoti mbaba hao uwo mbaba hao ya huzaya izonga uwoti mbaba wankabu mbaba hao wankabu ya subutado mbaba ukaya non c'est pas vrai bana mtu jo hulola amtu jo lela da mina ubamide na hulela shamisi na huzaya na ulamba baha ya mzaya ya Rabbi badi mnyezi mnguranza bada katsukausa yensi ya komori nguri pini se katushidara rambua mnyezi nguri pini se siwa komori katushidara rambua harere ya madhamana wai harmensi ili wajwari pinis harere ya madhamana tuna imane jiwa wajwari pinis haukaya simaraia ngaswana da mwapeu simaraia rifuze roho simaraia katina hata ubinadamu katsona hata haya dizomba baharenge manahi ya mzaya ya mzao marumboni hai ya mbalonda mayoti yedi ya mhensi haruma nyumba ya nshide naye ya miti hata ya zaye nge ya wakaturi ya mnyezi mungu atujuvi hade baya lulu inamretse mayoti ya wambani de muyangamiza n'importe quoi namretse mayoti ya wambani de muyangamiza nywa komori ruhombi na upeu uchafu hindi utura nge mrumshaho shagoro nge mwana waza ya jo mhensi haruma nyumba mayoti udola lada wenaye udofanya kursu umhensi haruma nyumba ikikawo mrumshaho na wode mwana hao wa mzaya yode mana kabye mrumsha utije mayoti bada hurenge mwana humrede sac de frappe hurenge mwana kumrede ziongolo haye sabaza ngozi nzo sikitisha wonede mwana nsujwa zero uzaongezo daho yibanu mwana da mudo ya paro bande hasubabu mwana wa mzaya ngo bandeje mruji ya unjia mshanani huo no mzazaho uyado mshanani ay mruji sante avec des frissons mruo na haya walaikum salam wana bahati ma sœur subhanallah mruji ya unjia mshanani haone mwana mshwahe hani hasisi désolé ma sœur
vananda baone mwana mshaho hawazi ito tubenza na balati hawazi pia shaka jomkinisha ka homonezi ungo goju yana tef gerambe mwana wa mzaya mintuyelewa ibanu ndugu bande ndugu excité hoje hesha haho yeda muyala uzunguni haho bo kisirani. Comment tu vas être excité débandé ya ufanya ula bahamanduo. Bonjour Ibrahim. Comment? Ya Latif. Subhanallah. Uwazadi waluma yote pia kusuhunda mrumshe. Sharuka udeplase. Haruma mahati jimi ngabi mahasita waifanya mayoti wala wangazija baada ukauhuza volovolo hujazaho mayoti ukaujuha udeplase wede ngazija kutuenda warenge mrumshaho mzazaho wana hao shangundu warenge mwana zilade zembie zaho usekomweru warenge mwana ile mwana jake sac de frappe ile mwana jeudo le mwana finalement ye mwana ya tombe amoureuse yambie mzaza hika désolé ngamba kida mine mrumahangu n'importe quoi mrumaho. Oui Abu Ibtisam mrumaho wede mrumaho mbebeho mzaza wambie the verite watukofu yembebe umanede mwapeu. Subhanallah. No mimi ngamjujwa uhulola hapa mitside na huzaya ya Latif vanumide mbebe na hulela vanumbebe homrajina ya baibuye mwana vahe mwana yaone ya ukweli wetsi mbebe ya mzabe baike ulombebe ikao baike gujaka mbebe ukambebe wankabu walula mzaza hahe walala na mzaze geja kaubidi wazaya wana na mzaze par exemple geja kaubidi urenge mwana hemru mshahahu uladinaye. Subhanallah. Mais je vois pas là où que je vais. Même si n'a pas nous jouons dans la umam na mwana mshawi sina ushida ni mla umoka wa yaka mtetu umenyo akida kana 16 ans ya borango siku yenda hata ya wasulima yote âge de 16 ans 2021 sûr et certain ya bomba bahandi som la 2021 ye moto hamenye akili katsona katsushia katsukiri kambaba abasa kwa bose sheri wangu mon mari izo zonti pi mwana hasazidi waza il a raison yambe mon mari wasango mbo les deux sont fautifs ye mwana wenge mtiti ye mwana gemtiti mwanjie ye mwana gemtiti mwanamshi wa 16 ans yede yarengo biharmanti yatuona mbaba yatuona mzaza hai sheya wona ubuzidume mwanamme mrumduhazi ya mbaba ya menye akili ya mbaibu hata yarege mwana hai ya lala naye ya mreda mrumshe yenda hata bakide naye ya loi homa yoti wa majirani na ndamoti pia ngwambao yabo ola mrumsha hai ngwambo mrumshe. Subhanallah. Finalement ye mwana ndizo bombada mzaze hamambia watuko mbaba we crimineli ikaubidi homa yoti ya mabole shada bukai ho chacun pour soi ikaubidi wanada mwamreme bole ikaubidi ya rema ya jusu mahata ikaubidi ya tolo mji shailansi ya kifaransa chacun pour soi mbugo tujwarege mwanahe ya mlole sasa. Subhanallah. Nyezi munamike khatima njema hukangazija hulole mrumshaho uyenshida wenaye. Le problème wanada mgwamba uye mwana wa 16 elle n'est pas bête comme tu elewa imalamina nzoni jode hukana baraka mwanamshe baikenge na 30 ans ngena 35 ans elle est pas comme un homme katisa wana mwanamme mwanamshe esprit yahe yo naifu mwanamshe esprit yahe yo faible mwanamme genaza opportunité ya uhada ya mwanamme ulona 25 ans genaza opportunité za uhada ya mwanamshe ulona 35 ans genaza opportunité za ubaibu mwanamshe ulona 40 ans yabo ye mwana katswa wa ulaumulo hakuwa ukange mtiti. Subhanallah ya Latif. Wihamenye ele picha ukaya nzuani sikardo na ntungwa madazino ziwajiri uchamfumbili na zamba nyumeni ikauka izo wanzuani shaze kufuriziko jini hunuzonse pia wangazija de mzuani yarenge mwana ya kana 4 iho nzuani ya lalanayo mwana wa 4 nano yarenge mwana ya mrida mrumshi ya lo yabo ya mhatsindani ya lolo de na usiku na kailumbali mwede mwambiziwa
kairimu mbali wende wa mlode bonuhusi nzazahe mwanamshi eske bo mafundi sualanga muziso ni mafundi wangu eske yabo mzazahe ye mrume wa hebana we yabo mzaze garmandola mtufu mboy mwana de mzaze yabo mpaka ye mrume ya mfunguwe suala tuzisa mrume ya renge mwana ya mhatsi ndani ya lo mrumshe ya mpishi yao ya lalo dene hena usiku ihoma yote eba laula mzazi wa hema na ulonga zija yabo ngabondola dene mruma gamanzu ni juwe eske yabo ngi oblige mrume ya funguwe mzazi hema yabo deja ya rabbi subhanallah mzazi gwanzu ya mfunguwe hamwambia kutina baha wambloke pia remana rembaba kabati hata mzazi katupasa hata mzima haukaya mzazi kati interese ya dupare mrume ya mpare yafanye c'est normal wode mwana hahe ya zainyo hakajalata hajwake mwana ya baibulwa ni mbaba nele kalbo shila mbaba wapeu hamando hii ikao ye mwana weiwa haho husu humzaya hatambu na mashaka husufre ihungazija juma utsobela gurueti na ufanya mkarakara na uhuza ili hunda solisio huja hundu msafara huja mayoti rangu 2016 2017 huja hula wa mayoti usingazija 2021 huende huone mwana undo mwana gena sasa hupalpite haye esprit ne akili gambali mna mwana mshewai ne dina bakida mina hula mayot na wala ukaurenge mwana hum na mwana mshe umbeli ujamayot ili jo umrede mrumshe umuni wa hera salam ujo urenge mwana hum na mwana mshe wa mzaya ulona seza ujo mwensi mayot umwensi armanyumba udo nshida wenaye yakimrumsha ya do hupishia hata ya huzalie wale huo mjini hopia ngofikiri kola mrumsha Uda wambala nkasija ujama yote na ulade mwana hao wamzaya Nyezi munaponesha shohana de Muhammad wanu Nyezi mwarniki khatima njema na musomema mdu habe yensi akomodi ngiangamia sababu de zero hoza hanyu ngiangamia sababu de uchafu mlonu ngiangamia sababu de zero mazina nafsa mozatu ndi nguvu azalingu wapeu na mnaje Mwenyezi Mungu atujurira rais ule wapeu badanyi marayanga ni wapeu yesebi de zidor no gouvernement bay au desebi hata sisi maranya Mwenyezi Mungu nalike khatima njema Mwenyezi Mungu aponesha humburengesha ya shile hata ya mitse hata ya mwetsibala ya dompishia na ulada dena hena usiku njoba mzwani hamada ukutsona taya bojindu Mais en kabisa d'après moi nambia mama heka désolé je peux pas te ntina ujo hudunga gamba kida mine mruma wa mbaba ya latif katika buska ule memna mwana waindeye wallahi na Mwenyezi Mungu ya latif Mwenyezi Mungu narsame non gamba kida mine mruma wa papa tu restes avec ton père c'est ton père parce que mbaba hamamba ngabo hada mimi mbaba wankabwa ha homide na hule la mitsi mbaba ha Vahemo tongu fikiri kaizokoli ya rabbi Mwenyezi Mungu niki khatima njema ya niki musomema ikausonsi pia hani mru gena makosa shanga zishiliza mpaka zenda uhule zendo na hii ndugu hamada zinu subhanallah Mwenyezi Mungu narsamia niki khatima njema ya rabbi garjoka hunuri manifeste rambi hata na Mwenyezi Mungu tuomba jamais ni communauté ilombi nuna nikemzazi wa hikma na subra yamringeza akili atulilie yemzaze hore jengazi jangu gagayo katushitamba kanyama ideli ya babu hao katujwa utsanganya na wotsi wadi akanuo shandi zeda hunde mwana hahe iza hunde mwana hahe ne mrumma hahe
watukufu, j'adore mon deuxième sujet. Like deuxième sujet nous ya usekete futsena. Haukazi un sujet mbili nziro et sujet ya vili un sujet ya mjomba. Ikaw ya mjomba oye. Oui, Youssouf Bakar, c'est pas facile. Ya mjomba oye watukufu. Oye mjomba ikao hadombi wana na swahi ukaya hawa declare. Hadombi ukaya vanusim deklareni ni wa Faransa ze papier za nyuzolawa nga mjujanjeni mrengeni hungazija. Nje unu Faransa. Ula mjomba kaja paru warenga. Kaja paru fanya tamba gesti. Baada watu paru fanya mba gesti. Udahoni wafanya tu portu hata wabiha mna mwanamzima mwanamme. Ikao c'est vrai ye motu haka gavrosh hula komor shahununge sage shaizo yafanya mnyezi munalipone sharisha wasuli hunu mjomba investissement pesa tena usadi mwana mshahi ya jehuri shamjomba ngenafikira ukava le mwana mshahi katsufikiri zila kirtasi za kaudovumbulwa hamrenge haja muhatsuhai o ukapari baada ya muhatsu dahoni ham eberjo dahoni mjomba gena mrumshe vala baada gena mrumshe ula moto ngujuho ngulalo kanape ya juhe kanape yale yalale yendi hata ye mjomba wae izamtabisha lokaya ye moto hamwambia mjomba boton inafanya taratibu imakirtasi ya hatu alifanya ilini honda za kirtasi zangu ndongeza procedure ula mjomba hamwambia ya ukaya zekesto za kirtasi ziranti bazilanrabo Emoto amba asibo mjo utsambe nrabo bahurambia ukaya huri declare Ramiro anasho hangu halafu wangalia bo mjomba uranti zahila mjomba amba ukaya zilanda ijo mkinishia ukaya mjomba hanambia kaja wa declare shataba mjomba huparona anasho huambia huwa declare hudo wambia huwa declare hurengeza ngozo ntipia huambia huwa declare huanika tomaya finalement ngo botura hizo tsiparo wambia shazo hadisi ya nrabo Shai jom kinisha kama mjomba wa declare hange makirtasi ya huzo. Misi wambia mjomba. Sabe jom kinisha ka huwa declare nabiye na rambianeze kweli sha mjomba katsukini hambaka jawa declare. Ye moto hasigiri mjomba hamba njam declare. Jom kinisha kama mjomba izonda buka jawa declare haka hamba rabo. Walikum salam Athmar Mariama. Jom kinisha ka ya mjomba hawa declare. Zekirtasi zilawa hazihuzu izo jom kinisha. Nyezi ngudo zijo. Sha mjomba katsukubali ukaya ha declare wananasha nabo hawambia ukati mdeclareani nyoti pia heni wakati ya joulawa ngajofanya namna nje rahoja kwa watimizi aji kaja warenga kaja afiliha yende hata wei haja mjomba dekina sange mapesa weye kabiro barini aji shawa ujiro ujirinda yemotola habala rancune yemotola habala rancune hakanaraji hadungu mjomba hamfaria mjomba hakadesida bazila ndabo njam declare ye motongwa bukaya ngamjuka huri declare eza jirindu watukufu ngabo wadzadze wazulu watsowona haya désolé au kazunga zijuwao suka desna uhunu suwa ni kimastehi hao suhamba kwezi mama okwanza ikihama wadzadze suhamba kwezi mama woure ruja kwezi ayeje botira sava ulihamba mbona sava mbona Yehova ola moto ola erankuni akanyode na mjomba ha hene upeu haukaya ye moto hazamba hamba yinu vagence harangia mjomba emrumje hula ikauda mu eberge hoda unikaudu yaliyo mjomba haumani yakaushindana daene mwana mswahe bande mwana mswahe kaja kaumrespekte hakaumjia nai hakaumrongoza nai banda goloka mjomba emakirtasi suli alawa sha mjomba range yahuzu mjomba kwa bukaya zila ndabo njam deklareani zila nsoka hamba zila hadisi ya ndabo
ye moto katsukiri hamba huri deklare utslambi rabo gama jima kirtasi hangu finalement haizo moto ya prepare hatu mjomba hodahoni dayende hata mjomba waye hakaumana deni mwana mshahe hodahoni mjomba hambie mwana mshahe kaya roha hodahoni wendezao hamba ntsina roha ya ujoro handawe hambie mwana mshahe kaya yenyumbeni ya hangu hunde dahoni hangu roha wendezao emrumshe hamambie mrumahe ya kaya kana roha yendezae ekanga buyabidi alo hendawe subhanallah wala mjomba katsuelewa ukaya ya quelque chose mjomba ngwambo wala ye mrumshe nguaniliye mwana mshwahe ititoka hama wala hahimilie mrumahe yarede mwana mshwahe naye hamba no mwana mshwahe kana ula odahuni hunu ngulawo hunu yendeda gondi yabaki dahu ekanga buyabidi alo hendawe ngojo juwa urwe subhanallah mjomba ambaje nilawene zangu shekana ujauroha ebwaja wanadamu wanga hunura wa eberge ko de watu wa bomdum shahangu wedi watu waja wanadamu wenjunu parwa eberge de watu wedi mwana mshahangu gone hana usiku gonzo zadabu gondongo zana yehuda oni hunu katsuni katamba master katsuni katamba respe anafungo nsia ukaya ntsina ujompinis danga mwambie roha ola mzazi mwambie katsuroha kana uroha katsuroha mjomba raha katsuelewa finalement ika oblige ye mwana mshe yambie mjomba ya ukaya ngojoro hawendezaho haukale da hongilo la hangu ya ulijele ndami subhanallah lo kalima la mndu ya shinda hunga de courage ya subuti ya zambe ya ukaya yele da hongilo la hangu ya bungar aminukaya hamenye mzaze yankili ye habirenzi yanda ya kamenye esprit ye hamonesa miracle hinga kamenye esprit ye hamfanyia metode hinga kamenye esprit hamambia ya ukaya ngojoro hawendezaho ikaguja toa zekilta seza hangu haukale da hongilo la hangu subhanallah njomba handi sona zedalilu kakoli da hongilo la haukaye de urongozi wanro yode urespectewa njomba katsoni hana valeur finalement yemrumshe hamambia mjomba ngojo juha urohe wendezaho haukaya wetsi mwanadamu wahindu hudeklare ewana onashwaho gono nzuro homnika zekiltas wakati la emrumshe hakahuja ya avue kazi la kweli hamdeklare adeklarona nashwa eske izo kweli haunrabo subhanallah wi mwanama islam subhanallah habie mrumahe habatahe zekiltas jone ke mwana mshaho yabonga jokaya yemzaze hakaanza ya zingare ponzi yemrume ya rohede zahe ngwambo harizi la kiltasi zako lizalawa na zila kiltasi zanrabo emrumahe hamwambia ukaya huziwono ukaya titwa kiltasi zao huono katwa deklare hamba kujajo wambia kalo ekakuja kwa deklare kazo kweli kujajo para wambia huwa deklare na hizi towe ekakutuzitoa lauda hununondeza subhanallah subhanallah yemrumshangu biswe mwana mshahe mjomba ya ukaya yekakuja towe makirtasa he mwana mshaho wakati kawodo wawambia yabola wahunuendezaho hazingarale ponzilla mjomba haenshi harumatambu na sofransi nguono hele mwana mshahe ya enshiyo na ile mwana mshahe ya lodene mrumshahe ika obligatoire mjomba ya rohoda honi yendezahe finalement iyo hadisira yamba banu iyo hadisira paro yamba shasida inu uyo ya wangu wazifanya mru ya rengia mjomba emrumshe finalement mjomba hendezahe wasawala wa propagande ya ukaya ye motongu lolo mzazi ne moto izo yamba ongu subuti ambe ukaya yinu vagence bada mjomba hangu harenge makirtasi hatu hayahuzu eske nyinyi wembaba hanyu eti mbaba hanyu mwenye humzani wajo hamba ukanga una reglement de compte ya hodo na mbaba hanyu mwenye humzaya shawo mjomba hamba hu deklare na zilanda bukaja hu deklare hushindi huja hunu faransa hasaidia mapesa huja eske meilleure solution dunga mjomba ha umdeye umrongoze nayi udomenase finalement gwazo makirtas mjomba bazila na bunja mdeklaren ila msokaza nimnikeni toma ili msoka tranquille c'est pas vrai finalement ujo manipule mrumsha mjomba yatowe mrumahe hondani hasbabu na obokalbos finalement hari yora haka tsujoka ya yo hadisi yako likangu mlolo izo dezalawana mjomba ya ambilo yeshababi wakati nampara hadisi yo ze argument ya jeleza
mrugono kama izokoli ha deklarewa sha mjomba uzuhokaya ema hadisi anambia pia mrugono ka izokoli ha deklarewa shasi mwambe meilleure solution do urenga emrumsha mjomba babatura wawa hujofanya ntina banu bahwenda vande bana ni minlalao gamda ye hakia hangu mjomba hangu katsukiri ngwambo kajar declare na hari declare finalement ngujikazo e solution ngamumre donai e kango joko afishe za sura zangu na afishe boturamu e kango joko heza mafoto hangu ya heze boturamu e kango joko vubo mjua hangu boturamu uvumbo boturamu shamjomba gamumre donai gamba kuhahe ganjuba kida memru mshahahe rimton hodani yaoni ya ukaya hansindia bida miliona shohangu honenge makiltasi hatu ya huzi saboka kutina certitude ya makiltasi gamina certitude. Ce qui fait mal c'est quoi? Doambie mzadze woi ya ukaya tapa honte kutina hata haya kutuona hata haya mana wahimru maho mana mshahimru maho uongo mono na valeur utowe mru maho hondani ya dezahe unjie kestwe za papia utoze jua na uhunga ponzi umtowe na zila pia ndabo wanza we shababi mana mshende ya jaba gute mru mahe kagwanza mru mahe ye mana watu mru maho ndabo we shababi we ya kensi uliwamba ukakana uroha wado ujujwa uroha ndabo wadhumania wala hitima wanzo urenge jweni nso ujua haka uhurumilia pozisio hindri na hindri haka uhurumia metodi hindri na hindri habiri nzia ndai yaka uhumenia akili hata wewe uduwaze memru maho wakati kao wede mbabaho wanahao urenge mwana mshahi final mayamba haringu hulolo iyo ntina hakikifu ya uho uhulola shoho ukaya yengo dani yabo ye mwana meha ni hakikishi anambia winga myeshi gami yabo na mintina ulawa yabo gamodaho ni yabo mhumahangu mjomba ya ileo kare na denai gamida mine mrumshaha izo kajazirili ya honabia ahodwa aba turam wodo wono kangoni fitinio ay ngoni vumbole zina govumbo mjota ntukati na manadamu na buturam okami huona uhamba zinji sha ezahangu baike huna fishe ntina wona tahaya okainuva jasi mfanyo mjomba hangu shepe na mzuna mbiwa jezi hangu s'il vous plaît na mdo jistei mdo kinaya ni zaho waziwa hatu mkinaye ni zaho waziwa hatu mleto upeu nerohombi no uchamfu zauka ya mru ya renge moto mtiti katsujua inde mihono de itula weshinde shehitwa ya inde mindu ya la tef einu metodi hindu mru ikawo nguoniswa hata ya renti ya mru maha ya renti mbabaho wana ya renge shababi ngera be mwana mshahe mru maha ya la tef nisi munalike khatima njema subhanallah mzazi hamandawe kutuona tahaya mwana wa mberge gotsa wo umhensi haule la balode la kabili likobonze wode kabili ruendeza makilta sama ya hazala farasa huzala manga hudhulimi wa hindu hutsanga hindu kujatsanga hindu baneke wumba baha shawo mjomba ha gojojwa bukaya baha si huzu c'est un problème nidi na huzaya iyo ngi obligé jo uje umdunge umbambazo ndani haya ubaibe mrumshe la hiwa zazwanu kwa tina hata mbangu kwa barespe shwa la uzulifu wa Burundi goni fanyondo goni jivizondo ya pobasi kanti wewe subhanallah ya latif Mwenyezi na nike khatima njema na musomema za huwa nadamu wala hitima yeshababi weya tunatamba ubinadamu hamabanu hazala manga au hadhulumiwa mjomba huka jawabu hama pesa kajahurengia mapesa ahamba mdeklare yani wisarif yeisho watu wahingi kutina hata watu bahimru mshia ngele ponzi ya zingare yabo yakakuchutwa sekretasi wanda sekretasi mwana mshahuru hahunu wendeza ho n'importe quoi nzazi ya Zulu hayi tujamdugi mazababi hata bali mazababi ngo unamvuza kisimba na bonti pokwa tsongola malalao iso dizo tsongo hula ucha wo mredani nai iso dizo zuzuma gamisene non ça fait mal gamwambie mzee wa hangu utende hata wambe golo jemru mshaha
utsende hata wambengoreje mndu mshaha haukaya mruka do kazaiwa mwanamme kado kazaiwa na haina mwanamme yajua ke mndu mshahe hamrengea ye Burundi ya hemru mshe yende haruma Burundi ya mrumraji na tuda hemru mme ya ujoreje loka baba ya ujoreje loka baba haukaya helinao na ye mjomba gena fikira hajuanza reje mru mshe yudeli mimi nao na heli ema hadis ne sheikoza ni ile kaujeleza hama hajuanza tu vas faire quoi là tu vas manger ce que ton fils a mangé. Tu vas rentrer là où que ton fils a rentré. C'est quoi le goût que tu vas voir là? Il n'y a pas de goût. C'est pourri. Il y a la tuf. Naristewa jumbahatu. Narenso ndwashiwa wandu. Ni majoni namretse mademi ya wandu. Namretso ndwashwa luno ndwa umahao. Na mwarensi tranquili. Hani mrede ajitaishi. Mwarensi zerankuni zanrabu. Hari vajansi. Vajansi fantôme. Ya ukago wafanye mjomba hu vagance umle udafanye mjomba hu vagance ulale naye ulale ni mrumshaye deja usaile ule suisse haukaya humtole mrumshi hamtoa hamwambia endeza ekakacha badia zekirtasi roda uni hangu endeza juma mrongo zanai rawe remana mwanamshaye ye mjomba ko obligatoire ya juhe ya klawe ya sujofa ha crise shaga jabaki ya kasal piel jam jomba tsolo hunu Marseille ikaungu joke mdu mshahe ye kamanza ye kam respecte ye kam tukuza shemdu mshahe yoede haru hatu wakati wanzao halejo yoda honi wanroahe wa ujabo wali wanu ye mjomba ngabana di hamnaibungu hakansi o salon abungu fanyo muhazi hatsodo mnikaze mali yo mnikaze mali nga joja rme sujet yo au que sujet yo ka un peu compliqué rakar jayamba ya hemzo ulohunu Marseille ya lalo harume canapé na bomshara toujours nguni kwemru mshe omshara toujours nguni kwemru mshe ne mrumshe zawara zahinga zijao yao ya mrume katuja urongo siba kiba nuho wana ntuja uroha ho wana mimide wana hangu n'importe quoi gajo uja harume sujet yo après watukofu Mwenyezi Mungu nanike khatima njema Mwenyezi Mungu anike musomema uwendu yani para banabo njabandu wapara allo ngami en direct Mwenyezi Mungu anike khatima njema ya latif Mwenyezi Mungu anike musomema ya rabbi ومنزه رب العالمين كجاي ساتما وكاي مني توفيق Mwenyezi Mungu mwenye kodra Mwenyezi Mungu shatsi mwanadamu mafizi watukufu Mwenyezi Mungu anike mbaba we rohonku yatsabe gulo joda honiyo ujohunga mrumshe ujohunga wazazi wanzu walolo wanzu ndo ume wa kisitara gabo wazazi hapo jonzo wa ndo ume wa kisitara ndo ume waziona maji ndo ume wanza mahaba gabo na shapa jonzo wa ndo ume massage ndo ume wanza mahaba ndo ume wa kujwe fasili ya mrumshe shale umanadamu ngu oze ya ani ya tuwe mjombahe hondani ya mrede nayi bahemru mshekatsuna ya ukawedi mwana mshahem mega mumregoni fanye ya wemru abidin lale naye izona da mkwatu jistehi 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 watukufu zesujes kambili Nizahe imzuani ya dole mwanamshe mgazija yenda ya mrenga hula ngazija badala hapashia depuis 2016 hasi pour la première fois ngazija 2021 hende haringe mwana hahe wa âge de 16 ans hujahunu mayot emrumshe hamambie mrume kakairinje gwambo mrumshe utije ola mrumshe haja ho hujahula mayot hatundu hata ajoda huneda hundu mwana hahe hava haram na mwana ula mna mwanamshe hatundu hundukaya vale mwana hahe hazaya finalement vale hondani hula youla lonaye dembaba hahe mwenye humzaya dwe ya tsongo yeshi hondani hula ila demana tukaze mrumshi aje mayoti. Deuxième sujet dans ramambiani ya ukaya dem jomba yarangi mwana mshahe ya tsangama pesata ya wasulivan finalement mwana mshahe ya jahamto wa hodani daene mrumshi wakadakor comme quoi bangwanzo makirtasi ya hahe
mjomba gwambo hari mjomba hahuzu makirtasi yahe mjomba amba izonra bokaja wa deklare shazla kaudo wambia ili hawatuzaze roho final maisha babi wei hamanipile mrumshe harenge mrumshe wa mjomba watu wa mjomba hondani 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 na mwanze numero yabo hani mdu ya pare ya participe ya unisezera aizahe na hasibabu ya hima kalima hanyu saspure la plupart wanadamu wenji waliona fikira amanizo wanadamu wenji wajuanza tu wajomba hao malahoni waishia ngwajunja imani wanukaya zinkazirendwa unupulivu sheo unuona haya kaja kabili zifanye wanadamu wenji kao wareme oandwasha owana hoandwasha hao baike wankabu wajuhanza odo warujo malahoni wajuhanza laledo nao wanje maroza imani na subra wala ni shetani watizifanye wenji warango wanahao warujo wanahao wajuhanza walaloni wanahao walona za fikira hizo waishe video yako inu wanje akili na hikma na subra watike ujenda hata azifanye wanzahi rabbal alamin yede manarjuma bia nukawatoko narike konyo nzima haupartajize mesaji ili haini mwanadamu luna inisiativu yanza fanya nlongombi ya akili yahe imwekeze shetani ya walawe ya unisia ukaya ntilesha hangu bamnyezi nguka na ukarad nsangamize endu zangu bamnyezi nguka na ukarad ntipemwaha bamnyezi nguka na ukarad 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 wandugwa jujwa upara cha s'il vous plaît et kaka mjapara basa ye message yenda berza komor mruna sini para ukayende problem gamju janrongo evano kwa supara ye message nge bila hula wandu wapare hon nyezi munanike khatima njema yarnike musomwema ikao emwanadamu ikao diarenga yatowe mrumsha yatowa mjomba hoda honi yarenge mrumshi wa mjomba vahola mrumshi tsona ya ukaya weide mrumma hangu weide mwana mshwahe gaja kabidin lale naye gerabe ukaya hojanjene mrenge subhanallah hatowa mjomba hasibabu ya ukaya haringe na raj gena rancune da mjomba hawa deklare na mjomba kajawanike makirtas mjomba haho kajahu deklare gamruditsina nuhambi mjomba haho kajahu deklare hahwambia hakaumwabiani wakati mlo watiti kam deklare yani na izo nrabo kajakaubidu baleraji na rancune ujo utsibe mjomba hombi umtibe za msana firauna umtoda honi daone mrumshahahe uambe ukaya imrumshadona initiative ambe mrume ya ukaya yekagu jabale makirta sema na mwana mshaho haja utije hunu hangu yabo we mrumsha ukauta hapo nzi uzingare raili mjomba kaja wa deklare ili uja uhunra ye liberte totali ya haho udolala ne mwana he mwana msha hemrumaha subhanallah Mwenyezi Mungu narinike khatima njema yarinike mwiso mwema yarijale joka na heri duniani yaripue nezembi za wanadamu ikao walihitima kwa tujujua ya ukaya hunu rijanga julawa hasonsi pia rani mjikaza wakaga mrendo njema nyani mrenda ombi gajo wasuli ya reomba subhanallah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Mtukufu mbaba Fenol Mwenyezi Mungu na ujazera kwa yode apeli ya jabana basa gari shila zifikira zaho njomba hangu mtukufu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa tukufu mbishilia. Ikaga mwishaga mjondo kaze kweli nezeje mu s'il vous plaît. Vaza rushilia. Handanyendo kayami ni honjia directe tugundwe misri hisa ishamba na mpare. Yo. Vangu ntore ma directe tipara saranja dunge misri hili zenongoli kondo za chakweze mtukufu. Ezenongoli za haje mbaba Fenol. Yesujia mwandu weimba mzwani ya kaudu fanya hazi volovolo ya kanaguru eti ya kaudu za zitungu na nkude ya lula mwanamshe mgazi jawaza wanawarar haja haundu msafara 2016 hambie mru mshaukamodo mayot hasiavo hende mayot banda wasuli mayot msafara wama dorangu 2016 ya pasha uja mayot hasi 2021 hosi ya 2021 hende hula hundu mwanahe mhungi na 16 ans hambie mru mshaha he mgazi jaya ukaya gambale mwanahe mhungu henda mayoti jendo tsahanzi ya zaha habale mwanahe mwanamshe wabili nzuani wareje mayoti hapa mrumshe hampara mwambia ibidi ninja utuambe mrumshe utije kashikubale mrumshe ahenda finalement ola mrumshe hajivurza hula mayot hapare mrume hambe mrukanga mayot mrume akafijo nuka uja urende tsamba utije hadunguze trasi hende hula dahoni hajua iho mrume yakokaya henda hunre mwana ha mwanamshe yakanema ha si ema kumena meranja wabange na 18 ans ha hunre mwana gena mnamana hambahar
hauzise mwana hawe mwana wando hamba we mwana hangu hai hambe banu mbaba haho hatsohumbiza na mru kaja tsoni paranambia ebanu mbaba haho hatsohumbiza na mru mekaja paranambia hamba ashe weiti mbaba hangu wede anlela wede mbaba he mwana woi hamba je hamba weiti mbaba hangu hanambia ya ukaya yeti de yanzaya shede mbaba yanlela alafu banda yede yanlela bonge na droit ya anianrangi hau likanelelaso hau yanlole ola mzaza mwambie mwana ambaye zonrabo weyi mbaba haho ya huzaya ola mzaza zimtabisha she mwana mwambia ukaya antukanga ni mwanzo semo mari ola mzaze ola mwana mzaza rambake mwana katsona katsushia wi asi ya mari alaikum salam onoke mwana hasamenya akili kaja kansi alide mbaba ajara medeba shajua hendezahe zimtabisha hasiza hengazija ngia kaunipara bada ya singazija harende hakawakibu hanipara haneleza nana kokwa he mwana uo dwa nipara haneleza hadisi yode hadisi kao mbaba u haifanya ya bili mbaba kafenoli ni wa wedungo musizoni mjomba ya renge mwana mshahe waka Komor hende hatafanya msafara muala gentillesse alaikum salam hoja hunu Faransa banda hadu ambia kawa deklare mwana mshahe mwanamme ha deplace habiru barini mjomba saidi ya mapesa amrengei ho Paris gwanshio nyumba nzima bana gwanshio nyumba nzima ula motwa ndisombia mjomba ukabala hamba hu deklare gamanzo makirtas edan tole makirtas ola mwana mshahe ola mjomba mabia zilanda bonja mdeklare lansuka hamba motwa ba shi utsaben rabo bese urenge makirtas huzu hata bisha mjomba hata ola mjomba mabia kaya izon rabo haharaya motwa mabia no izokweli finalement mjomba mabia rohoda honiendezahe ola mrumsha mabia kana uroha ekanga wabidalo hendawe mjomba roha wendeza ho wewe ola motro ola mrumme haba kwa hewa nrohe mimi nedeza ngumi mrumaho na bobaka wana wenjira wa eberja hun wede wa watoa shali oma na mwana mshangu gunsuzo adabu husoni maho gwa ntimamba ya rohe kutumbula roha haba kana uroha finalement ujauri wandisa mrumsha gurongoza mrumme nai mwana msha mjomba gurongoza mjomba henai eza hisahiri yende hata banda ya motola hadhumaniare de mjomba henai hasigira heza kirtasi ola mrumshia mwambie mrumahe ya ukaya ekagujenda watwe makirtasi ya hema na mwanamshaho rohoda honi hunu uendeza hatowe mrumahe endezahe hamwambia ngi obligatoire ya bale makirtasi yaje naye ngujokaya izonda bwe makirtasi abasalzamba ogambisha ukaya are moto wongu mlolo moto wore hadisi hanambia zangozo nsipi ambabo twila nafishe univenue uvubwa mjiwa hatu nele dzina la hangu wallahi mjomba hangu mtunaomba nafasi na mimi nuvajansi de nifanyao na mimi ohahenga mjueshi na mimi mrumsha izo deze suje mtukufu Mwenyezi Mungu narusamehe yalipone zembi zijwa uchange ba ezembi zunronsi ya hatu nane communauté nde twabiarloni abo handaneke suje ya mwando mtukufu njura kaga mwishana mtoze kero s'il vous plaît ya handani dokaya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun rehisangari enshu kijinyama siwa Komori narambilwa omsalera vuriziwa hakika mungu wa community Komori manari vurizo msale narambiyo ze nungu ziloro wa Komori bahanguna mtume njasoro wonese nungu nazala tajira tulivanu njasoro na yanseramanda au na seramanda yesu leo ngaresho kizinyama leo mbaba wa mwana ngodo arenge mwana ya mlole mwana ya mzaya halafu ani santi zote na mbejo hamguna mtuma misani wewe hakika mgamtuka ani zote jepa yimbudu kwa kumateke yake debayin wewe realite mbudu kumateke au katio hey sasa tunakadana bani mbaba woi mwana woi kajafaro ne mbaba woi ranzo sisi hae hamono kawede mhu wakati mbabahe akaupashia hamono akawaka weshi wazima yongazija shambaba hamwambia ukaya mimbaba wankabu wao amjujwa hulola mwana mwana waria roha seza utumwana mtiti Komori wawa utumwana mtiti abwe mwana juweju akafanya kamem au kama na ya juu abwe mbaba ekawa haka
mayo akafaransa maana maha waka angletera uya win ya doamilo kababange unaelewa ndombe kama yote akauzo kama babange mayoti no bane zinji bisenga ngwaro ngabo wari mwa uhitima zinji ngabo wari mwa alhamdulillah za gono za ngwari mazembi nguizo zindi zo kaucha nide mndumche nide wandu waume ngwabo wari mwa mbingu bobozira seki sio hakika Mungu ni kizo mtuka hambaje akapizo yote nyama kizo pando huo upande wa hewa hii mwana mshiwa mjomba ebanu emana munzaze ya sale kiri la ukaya mwana kanoroha nzaze sare ngolo mwana mshi oui abahangu abazima kodo no ngazambisho kandizo mbaba mjomba amdeklara makartasi takatanda mtole no ye mjomba hado wambia ukaha wa declare wakatwalo watita alafu ibo ya haja ha declare la makartasi mjomba hamba zilanrabo njab declare yani e motoka tsukiri vanu ngarendewa naye vanu zokiri ndo hamba declareni ili yatawezempo ukazempo zakaba no hale kataka nyama unaelewa wawa nyamtamba do pando wa hangu mimi tikati declare chelewa mwanzoni zangu chelewa roji na wale mababu niwe chiwelewe mimi declare wane sio wailiwe mdumsha hangu waili wana nacho hangu shaborenda ta dekreta kijambo mchango za problem ndio hili tola mwanaye mzima mwanamme wa hembo mshahangu kwa kama hiyo renga vuka amtole na tunalize hiyo ila katiza mchango ya problem kwa hiyo oui uzanjari we problemu ungwa hibente mimi tija la mchango acha ni kwa sejuru uyani kwa sejuru wala wararu kwa jehi watolewa au kaya kwa jatili kwa jaka wasulama territory France unaelewa tatu wa hapo ndio wakausoma ngabo yakausoma David kunambia kuna hakem kwa juzi ndo raka wa pekee ewa David ni hunu Sudan ngabo yakausoma Sudan ngabo jilaba la doktora Hosiha ngabo ya kausoma hunu Arabia Sauditi ani ngachelia wasomo wenzao yemzima na mdekelare hawasulinga ajaban wachio ahundu visa normal ajaban alafu ita wangu mimi ndio ninasashuru sasa bala kwa declare umando ni ndo declare heze mpo zakaba noka ndio declare wana hale yabote kukutuliba karjo wote ngora kazi fanya ala declare wana wala sasa uzuru ngo prefect mala pia kana kwa stresa usi watu zetre ribonesa adape mwanamke majaba na wanamdeclare hajange bano ewa saya sasa ndikire ngavuka enderi wambia yavukara ndio kaya babote zole tunozoni mwanaweka na zoburu temba hinru au kaya ukatwa mdeclare ukana sejuru unaelewa na mdeclare haundi hanafo papie na wewe huyu sasa ni kwa nationality wawa wewe hesange na papie endaji ya wewe mwana wewe raka na zoburu kisie okay sasa nizi maha unaelewa amoelewa isange bana haka mineri sasa nizi maha yaboka na zoburu kisemba ninda we ninde mtaza kwa nyo litanganyi wajeni sisi nikilia kwa mwana wewe atanzelewe wote mndumti mwanamti anapoanza baada mimi na wadeclare zilo harmaze ze prefecture pia amoelewa kadhalika atabwa anyanyigau abenge bana sisi gabwana wajabanu alifema tu hivyo mwana hangu ina mdeclare mwana mshuhangu shahelewa unaelewa abangi msahumba jina ya yenshi abunge bano ngabwa watu kongwa jo banu wanzo atinde kufuru ani ngabwa timo kufuru subhanallah mwana hangu ngabwa timo
ani wazuma na kufuru waichimbe kama nikabati mjomba jo jamani jamba kabata jomba wai kabata baba wai cho wengi ni 70% wajuhanza walekezo muhandu zao wajuhanza jakunga huwalekeza sezinji wariondo nayi wasongeza wasaya wa minhajero abange watu wajabani kwa wengi kugwa mnaraji wabwatimu kufuru wa ani ngalemba mndu mshomba tanti wato kumutande ndo mtambo kama ndo mimi nawe isi ewe nyama au chitangizi nyama au chinidi unaelewa subhanallah alafu ipamba ndapo ba vraiment zekeso dijo banu ngazija unzio ani mfuka mbuzo kabu ambaje alafu ndo pando wangu na kanzeleleze silo wando jina wezi chiauka banuzo mboka sekondari unaelewa ukendi arifa maya mjumahula wa ala ngiabo mchomba bikasa kanda sayatu lazima na mwana mchomba talani keo mwana mshogonoka unera sedenta yao bujanera esedeneta bujanera jamu talani kasa bahanya nyijao abanga bwandu ko wasomania watinde kufuru watinde nai ngiabo lazima wa ndio bina kanje ngezea boka ya wanu wasomana uyi yentuja na mbao nyezintu hitima zina alhamdulillah evanu aningwali wao zimfia sasa jambo mbejebo mwana hangu kira bala subhanallah maraba meji mbaka fenol maraba meji ngiabo mtana mna wahira okay watukufu Mwenyezi Mungu nanike khatima njema yalinike musomema yarjandi sonti pia alihisendo sharti hisenai haukaya wenji waluna makosa wenji waluna madhara gejo mkinisha uhisahao wa hisengo wenji wa jihada ya ukaya ngwa wema gejo mkinishiha wa hise nai Mwenyezi Mungu narjende joka na heri hauka youjua usiku wa mnanuni uka yoyeuha youjua Mwenyezi Mungu jabari shatindasi watukufu wa jamalif wa Komor Mwenyezi Mungu narisamihi yalikhufirliye makosa ni madhambi kadolona yo haukaso nsipia ni mlugene makosa mon capitaine Jimba mes respect watukufu waiharenge mwana ikawede mwana ya mzaya ha profite baada yengu yenshima yote ya sihingazija indi harenge mwana yaje mayoti ili ya profite yaje amrendezio ya mrede mrumshi hata wazamu na mwana waibahe hawasuli hunu Faransa haja hato wa mjomba he hondani kumkuwa mjomba ya mnike makritasi yahe baada mjomba ba mdeklare yaboye rankuni yahe harenge mrumsha wa mjomba vahe mrumsha wa mjomba kajauna ya ukaya kati motomtiti kati mrwa mara nge mrumduhazi gebidu ya respekte mrumahahe yatowe shetani shashababi uo haukai shababi hamba ukaya iyo vagence woti mrajoka ubaki yafanye mahaba hauvia hedena mrumsha mjomba hahe sha finalement hazamba kayo gwanzo ya vange osuma mjomba Mwenyezi Mungu nanike khatima njema yarnike musumwema yarnike sitara na usibirifu wa malaho ya hatu ya jaili wanaomeka wa jihansi ha profi osuma ndo shahao wazie wadona ya ukaya iyo tsinjema ya jaili wandu wa sheikao do wa jihansi ha profeso manro mahao wadojo kayo tsinjema humdu profite ya jaili haina mwanadamu ya balia wi na upeu ya dojo ya ukaya c'est pas normal honendana na tsinjema hobala profio tsinjema hason sipia hani mria buero hoyahe ne mwanya nyane nduzahe haso deze fami shaho jabanul miliani hashari na rohombi hewi maitika ilaha gamso jordi no hamba yejom kinishi hawenji mlo yabo ni mtlendeni mbeki yabo kakamlidi mruju hamba izo namba o eka kapiten Jimba kaja kusudiwa ya zambe hamdu mwajina yabo kamna wishia gi wakati mdu ambao kamaskini turam rikana mwana mahatu hamba turam rikana njomba hatu hamba turam rikana mwana hatu hamba turam rikana izo zonsi pia yujom kinishia kari profito wakati kao ezambishi hao haina manada muluna fikra yanzo ya rengie mjomba hemrumshe hau yanzo amanise ndola ya wangu hau yanzo amanise wangu wanzanao yatsahe tauba yatsahe maghfira ra avant qu'il soit trop tard avant qu'il soit trop tard mitsida ikanga minaze erore za hangu shanga muaminika izo namba obanu pia nwanoni zonsi na upalo jozifanya
haukaya miwomba Mwenyezi Mungu ajande ya ukaya izo nzambao nsende hata yambwa tizirende mimi turam s'il vous plaît watukufu na kwa nadamu bushira na njema owazifanya o mrie Mungu nyimlio na initiative nje mzifanye mrie Mungu ni makarbo shikao nyu eme nikamjibwa kamriwo no bora mboze kweli rimwambia ni ikana mfahamu na mzie zembi gamtuki wao Mwenyezi Mungu amlegezeni zero mdojo ya ukaya kabana la jaya litsohuwa waka wenji na wenji wakairi wa maana ungwa udahu kwa wati engwa udahu Mwenyezi Mungu watamani ukana mzazi hafu sadu siti swaleh ukana mzazi hafu ukana mwana hafu ukana manyanyu hafu ukana manzani hafu pourquoi s'il loba nurtsujo hufa zadanire diwaza ya ukaya wala hafu mimi ntina hufa na singa joka maite kaidola mbuka do pendant ma téléphone kawa do mwezi wa juillet wewe do mwezi wa août wewe do mwezi wa septembre c'est impossible hufati mpaka mblia kemade hufati mpaka mblia rewehe winji wadomo nziani wadangu hawafu winji wa balo magari wede wafanya aksida wafu winji wadomo nziani wapasa balle perdu wafu pourquoi pas toi et moi zebedu tsokane hikma hiyo winji wa hanyu la plupart ya tulatsa zefamiza hatu amaye emenia gamjo harmaye emenia ikaonyotsi pia haini mru yo urenga avyo nyusi hamongazi jani eske wala zefamiza hatu za farma emenia wakanatoma ya ukabalango ndo hafe haini mru wabala maliza sukanchashi wabalio wana wabala zefami wabala ze arham Walikum sa Muhammad Yusuf. Izo zonti pia wapashe avya emenia. Gandola oneze fami. Wala gondo afanye ze proje za wazandis. Wala gondo atimizi ze nyumba ikaza wazandis. Wala gondo afanye ze shughuli. Ritso pararambi la ukaya idanguha. Pourquoi pas wewe maudu joka urenga avyo. Yengo juongage joka udanguha. Yengo joka uremandahu. Allahu alam. Karika wanada maudu eshelea. Ritike wanadamu wa udiwaza ya ukabanuga mdiwazo hewe sima jevirlo hunu ya wenjo hanyu sa vakansi wakarme menia wala hani mwakana hikma na roho ya ukamodo naone mzaza hangu gamnaone ndu zangu gamodo nafanye ba proje yengo onda huu na jipose des questions gonda huu yavuka wamnaibungu yavuka na mwana mtiti na bubaka wanadamu mazababi wanza mvuu wanza swiha wajoshida watsunge yavukando dahiya waeche Mwenyezi Mungu na mprotege ikange harumando ngombi Mwenyezi Mungu amrengeze yadoka namba fikra ya ukaya mishamba habari shanga sivano rambila nembi ridezane ripulane sheo yeujoka ufale ondo Allahu alam yema udundu Allahu alam yenda mi Allahu alam yenda we Allahu alam subhanallah Mwenyezi Mungu nalike khatima njema na mwiso mwema ruwane nezambi ilizi change ya rijali jokana hiri hun duniani ya ripone zerongombi za duniani likuwa nada modonkweza na njema lusuwa mbless animla samplo disembi mulunati eme na mrupo mrusheo mulunati jiwa na mrupo mrusheo ya latif